kutangira no kushemerwa mwabazi mu rugi rwa Sunday mukama simwe okurinda kubaho kandi okushanga ngo on program zona no butegereze program y'urugendo rw'amagara tukusimira uruhanga na Anthony Mjungu baje mushuganisa wa program yeje y'urugendo rw'amagara ku rwarsha 2 mpaka arashaha ina ezicuru tukusimira uruhanga okureba ngo mu oshaha nkeji ntutandukaniwe kandi tuino kwikiriza ngo tuje kubantenderana program y'urugendo rw'amagara kandi program yeji neberi ya Revival TV kandi hona nabo Revival Radio ari 93 amagara umbwijire yagera kutukuratira hona nabo www.revivalradio.com kandi hona nabo turi ha YouTube producer nanyoreka ngo program yejo bwa hatano ujutunga okurabira nabo aha YouTube yitu ya TV hamwe ne ya radio mbweno reba ngo buru hamwe hona turo kandi iki ni chukuru munonga elizoba natayisa omweji okurga ahishomero elia kigaragara vocational senior secondary school ishomero ndishangwa mu district y'Isinjiro kandi ndiyebemberwa omwami Julius Begumia head teacher tuminani we yashendekereza omujenyi wonyine kangume Brian omwejo ogu akakoraje munonga no mwombeje abakozireje mu shomero ya kigaragara vocational senior secondary school obu arukora ezi nyingi na biz inuma hati grading kahinduka konka akakoraje munonga nuwe twatayisa nija mwakira na turamutseho na twigura uneshara rero nstandika konka tubanza kusimba abo bona amashomero agarukurikiza program yeji agarukugireba kandi agekorere cyangwa munonga abo kuba natunga makuru no kumenya ngo nkishomero y'umwana ogu Eliaro kurugamo naje kutugambira yagarikiriye kushomera A level abo kubecyo tinka cyumburuze konka ntuje kucyumbuza konka ishomero ya kigaragara vocational senior secondary school baro bahurikize program yeji mbwento basima teacher na staff na chaplain ahabo kutera habejaba omuhore yibarmu okurikiza program yeji y'urugendo rw'amagara nguko bose rino bakora nkakigaragara no metwereriye cyo kureberaho tubantu bagambira ngo no matter what ukuzo mu cyaro cyo kumanyisa ngo ukore kubi kigaragara ibere cyo kureberaho neshomero yoko umucyaro konka ndija competing n'amashomero agari yaho mutawuni agari ya koransi agine buri kimwe cyona bwenu we do appreciate kandi tuje kubantu ganiya na head teacher naiza ganira muno mujogo Mwami Julius Begumia na wariya tuje kubantu ganira na uko ngato munchirize twakira mwejogu twigurira neshara there start program omwami Brian twakwakira mu studio za Revival TV mukama simu wakureba simu ruhanga nashemerwa kunta isum program eji urugendo rw'amagara yes amazina ninye kangume Brian kandi nashemerwa kuba nimwe amina bwenu reka twecureze shabe rahanga tata rahanga umwana rahanga umoyo kwera baza kusima no kwebaza okuturinda katuye mukasheshekera izuba kandi ukatembera ukatwisya akutana amwabaze gweri izuba tujya bahurire bibarera hanga tatu mbabazi nyinji takusima twakwebaza ababyo nibwo watukora bari kuturinda ukarinda headmaster wetu karinda beji bakigaragara kwarinda abatebekana saba program eji katurinda twe narahanga tatu mbabazi nyinji nabona bahurikize abari umuyihanga ryitwera rahanga tata mwento akweshengereza utsasere twagendera kuba mishagawe ndabakuba turi abana abantu kandi tuyejire mbiri mwena rahanga tata takushaba bene wizo katembera mu program eji ababyo ne byatebekana subwa kukoramu bene wizo kagumani itwe kandi bikagenda ryo misho reba twari bantendera turi niwe zo kusima burundu bwa tukebaze agwa Yesu Kristo mukama wetu amina mukama simwe mnonga simwe mjoni twakushemerwa Brian nye nakira kangumiye yes antongera nabo kusima umureberezi bwo bureberezo bwankore the right reverend associate professor Fred Sheldon Mwesugwa dean our province of the Church of Uganda kandi hona nabo umureberezo wakatana abo bureberezo bwankore abantaba ukubatorana kandi kabalansinga amashombero abo kuba nyonkoro kubataya isaha umureberezo na balancing aje amashomera gagona kandi tongera kumusima nsima na mama Dr. Harris Mwesugwa mcyara w'umureberezi
okutushagika kandi no gumizamu ari kuretera Radio Age na TV birukuraturwa kandi birukundwa abantu ahabwa obuhereza burungi. Brian wanje kitandikira aho ahabo kuba abantu nibenda kumanya Brian ogo nyine ona obunyine mu studios na argankahi azarwa bazereki akazarwa mwaka ki bazarwa abana bangahi. Yes bari munongo mutebekanisa wa program kuko nawe yanjire ninye kangume Brian kandi nkazarwa ibiravu na mushanju byo kwezi kwa kashatu 2026 nkazarwa umukayaba Kristayo kandi witu nkashara muri Bugangwa Town Council Isingiro District ikanisa yanjye nkashara cyacho Uganda eriyo mburisa bwa cyaba Hess ubusaba diko nabwo kigaragara ni nshomera kigaragara vocational secondary school niho mpumurikire mu kibina cyanjye cya senior 5. wahumurikire bwene. Okay konke cyamani munonga mukama kanjana mukama kakujuna. Mukazarwa abana bangahe? So umuka tukazarwa abana 10. Yori wakangahe? Nyewe ndiyo wizara rya mushanju kunkaha iryo shaheji turahabana actually tukazarwa abana 12 kunga gishaje turuhi 10. Nyewe ndiyo wizara rya mushanju. Okay yes uriyo wizara rya mushanju. Daddy obundo umuntu naenda kumumanyaje noha aroho na mami amazina ga. So mama wanje nibamwita Kemirembe Nora kandi tata wanje Timwine akafe 2018 konka bakabana bamwita Kagumire Jime. Okay so ko babembagambira ukatandika ikibina cyawe cyo kubanza nkahi kandi watandikira mu ishomero ki? Ikibina cyanje cyo kubanza nkakitandikira Hane Primary School ya Hakaberebere niho natandikire kushoma. So umukushoma kwanje wirobwe nkabanchi no tata wanje kandi wayabere na Ronda school fees yetu akaba ari mushubuzi kandi ari muhinji. So nashomantyo umukibina cyanje cyo kubanza na ukwisiyo mu kibina cyanje cya kana ubu nkaba ntakamanyire Ruhanga. Ahubwo kugira ngo nkaba ntakamanyire Ruhanga na performance yanjye kaberi imbi ikabeta rije akuba ninyuze kandi kuza kutembe cya kabiri nkabandi yo mwanya gwa 23. So kini kiro umukibina cya kabiri nayo buzagwenchi performance yanjye nimbi nateka mama nashoma kunkati cyamara akubake nagire kutemba nabwe cyakana obwe naryo mu cyakabiri nazo mu cyakashatu nabwe tinakoraje nagire kutembe cyakana nabwe nareba nakora kubi. So izoba rumwe tukaba turiyo mu kanisa tukaba obabire nabura bakabamba mu itati cya Wilba no yabe naburizo beryo yatugirambu obumwe no shanga na performance yawe yoyine there is a reason ahabwenchi no kwara kubi omwe no shanga ngu performance yawe nkiretwa enjere yo kwetwaza hari Ruhanga ushanga na Ruhanga yakupanishinga wakora kubi omishomo yawe. So atugirangu oyeteka teke kwa mutuma gwawe orebeho aho kubano watambura kuba mishoga Ruhanga orebe waboteke utakahira magaraga wa Ruhanga oyeshije muri wo mutima gwawe oyerebe onotambura ryo mishoga Ruhanga. So kinagire kwereba nasanga ngu Ruhanga nkabanta kumufaho munonga ebyo kota kubutaho mutuma nakachiko. Yes so umutima gwanje maybe nebasa kubera enshonga habwenchi nokora kuba omushomo yawe. So izoberyo rukaba ryo rwa 5 2016 nkaba ndi mu cyakana nibwo nyakira Yesu Kristo akaba umujoni w'amagara ganje. Okay so nagumza muntu yo mu cyakana ogwetcha akanjisa kusoma Bible yaguma nambo rangeri nagendera ntyo umuhanda gwanje gwo kujunwa
nyijuka nkaba ngenda mu hostel zeye ushanga ntuzayo nsome bicweka nangambira za verses twaba tujye mu cyaci yaba nabura akabangira ngo Brian bani wizo katusomera ndukubura so namanya ntyo Ruhanga nagenda ko mu kanisa wagijuramo nahiko mu kanisa nagizuramo namanya ntyo Ruhanga kandi n'ikindi ecyanyambere kumanya nge Ruhanga kinabire mpikomuka abo kugira ngo kabanzarirwe muka yaba Kristayo so kinabire mpikomuka actually tata wanje unabagambira uba mbere takagumire jume akatandika hoje kanise yite yakashara cya Chuvu Uganda anwe yabahira umwanya gakwatanisa n'abakristayo bamwe bakakwatanisa bayombeka hojo cyaci so akwatanisa n'abakristayo bacenka Mr. Baguma Wilson the current mayor of Bugangwe Town Council so batandika hojo cyaci icyo cyanyamba munonga kujambu ekanise kabendi hihi n'abazire banje bakunda Ruhanga waza kujurota Sunday tata kujangura bo shumuze kushaba akawacererwa arebuka ngwa wacera karaka nisa watange cweka wacishoma so ukutera kanisa ngatange bicweka nkabishoma nkarebuka mbutina sigawo service ngahure kigambo cya Ruhanga ukatandika nayo kahendera nayo ecyo cyanyiriza hihi na Ruhanga nayongera kumumanya so aho kina aho mcyakana nareba nakora jya kuba nizwizo bari mwenka shitamansi na Ruhanga namweshengereza nangwa nkara no kurizo beryo tindiyebwa I had my pen and a ruler na jya Ruhanga bwenshi ninkora kubi kantankire kushaba ukoraje akubana first tampifo second tamte ndakozereje so kinagire kwiza kinagire kureba third tam ndiza kutemba P5 nareba nakora good performance through my prayer and fasting performance ati yabo so kinishire on P5 ubwo cyo wabire nafa ho munonga ndu close nawo arukumbura enjiri akaba nasomesa on P4 ngakinishire on P5 akaba atakinsomesa so niza naba mulauze nayibwe hinarugire nargo mahanda gukuzuna mbwe no mbugufu so izo barumwe it was a Friday also akaba ariho ba evangelists singa baburizi benjire ababere bizere ahakanisa ya All Saints kaberebere after their gospel bakaburenjiri nanye nayishangambu mpavire nayishangana juro muhanda go kujunwa nagaruka mu mbabazi so icyo cyandetera gumom ahari Ruhanga because njuska when they were preaching bakatugirambu oyitantare ugumano yegarukamu kushanga nokere kintu intentionally kushanga no jangu lekanchi kwere niza kushaba Ruhanga nsasere so umutima gwanje na iteka mu kujambu let me avoid sinning lekanyitantare kokore kibi kwenda ndeke gumani ningarukamu ninkore bintu nkakigenderire yes abukuba nimba nisisomesho ga Ruhanga kubona akaba kajango mwe Ruhanga nabasobota kusasira abukuba ekintu wakikoro kigenderire so kinishiro mcyamukaga ubwiro bwe nubwe tatafa njuka ikabere first time kaba kuryo kwa kana 2012 rwa gatano kabyo bwire bwo kasheshe nubwe banditara makuru ago mabi akori umwishomero so kiyamazire kufatata akaba yosara ruire nare chikagwamo bugwamo yargaho akabagire gukora kiyagire kwiza kiyizere izana sasa nko mugongo yagambira mami ngwaze kumuretera nko bujuma yashasha mami kiyagire garuka yasanga yafire so dadi kiyamazire kufa nateka imisoma yanjye nebasa kuba yakomaho akuba nwe yabe na shubara na turondera school fees nwe yabari buri kimwe cyo no muka kameka
yeah. So naho amani munonga yuske tukatuzirwe turi abana bingi abani 10 babere baruhari 12 n'abana bingi munonga mama takwebasiza wenka kuba n'umukazi konka namanyango gwerahanga otaremererwa naza kumpwera omushomo yanje so naye kwaso kushaba naye kwaso kusiba ndukushaba rahanga nkwasi dene cyasingere yo kutuyamba no kugira ngo tataka bakozera abanywani bingi tataka baba aina abanywani so abanywani abo nibo batwatireho nizuka ntembere P7 ariho wansasurire fees yanjye ya term 1 nimwizuka mba mwita Ludovico so abanywani abo nibo bayankwatirireho na madam wito babanda bo abuzero nabo bakabatakushoma dadiki yamazire kufa bakagumza mu bakushoma abo kugira ngo tata kabakozera abanywani bengi so mame hiyabira remererwa agambira ogu ogwamukwatiraho na mame yayongereraho na nikanisa koze dadi akabakozera friends zo mu kanisa nabo batkwatiraho tuza kushoma. Okay. So ogo umunywani wa mzee wawe yakwatira for the first time. Umunywani wa mzee wanje ogo bakamumwita Ludovico yankwatira for first time then tamweza kuraselaho to finish up my P7 ariho umunywani wa mzee ndizo mamwita Baguma Wilson nawe yankwatiraho na marira P7 yanje aize cyamushanju naize cyamushanju wakorota so ecyamushanju rahanga kankwasa through my prayer ndukusaba rahanga ntakaswaza abazire banje na nabanywani batata bantera school fees ntakaswaza abashomesa banje na teka mama nashoma kandi rahanga kankwasa nakora first grade 12. So hati zashora wakorotyo kandi wakoraje first grade yabene kwera kuzo mu ishomero mu mashomero marunje so kida mazere cyamushanju my brothers and sisters bakaba bari mu secondary most of them abato nkabatana nwe basigira mu primary abahemba kurata nateka mama nabasako kuremerwaho maybe anteke nko mu institute nawe niko ya some short courses nawe niko yabere nateka maybe okushoma kwanje kwasa kuba kwakoma cause mama kabatine school fees yes konka habwe mbabaza ruhanga ubwe munywani wa mzee unana kugambira wansasurire for second term P7 and third term Baguma Wilson yagira ngo go mwana ninzamusasura school fees for his secondary secondary yeye kunkatalaga mbere limita harakome taragambere rive yarakome yaja ehinda hure naremererwa I will tell you ehinda hure akasente kaburabura na mami nazamu kwasaho they pay my school fees so nuko nashomere nuko natahire ntyo mu secondary nashaba umwanya kigaragara vocational secondary school wajoininga kigaragara SS okay senior 1 year wajishangota so kigaragara nkaje because it was a different level kan orgum primary azum senior tugambire kigaragara wajishangota kan na level yawe yo kujoininga secondary so kidatahire muri kigaragara vocational secondary school kashanga ryishomero runji it had a good background bakaba twireni bakoraje cause it was 2020 then for the last 3 years they were leading in the district bakaba twiremba babo kubanza mu district so kinashiremu nashanga ryishomero ry'abantu bakunda rahanga we had evening fellowships every day on Sunday tukaba tufunayo chapo yetu na numukasheshe every Monday tuchera kanisa we spend there we had service for 1 hour kofuna service ya 1 hour then tubona kugaruka yishomero so nuko natahire ntyo mu kigaragara
kasanga bari bakushomesa munonga bakushomesa gye ishomero narukunda abo kuba shanga bari serious shonga nabajetegereza gye kwegesa so nashoma korona niho yatahiremu tukataha muka then twamara twagaruka y'ishomero niko kutandika ekibiina kitu kya kabiri so omu kibiina kya kabiri school fees umwana wa mzee yaba gwabagize naza kuba nankwatiraho iza yayekwatamu Mr. Begumya Julius the head teacher yagumana nawe namperaho half school fees nkabanye nayo na sister wanje na wakamuheraho half school fees so twena yakwatiraho Mr. Begumya Julius so mama akabatekaho that family friend of ours na watekaho na Mr. Julius atemeraho nuko nashomere ntyo. Okay. So senior 1 wages. Senior 1, senior 2 after corona. Yes, after corona. Yeah. Ama corona kachankara na buri chumwa. Yeah. So corona ya shanke yari kuramu mwagara kama shomero. Yeah. Uburuko uri mu senior 2. Ubwo ndi mu senior 2. So nuko nashire ntyo omukigaragara konka omukushoma kwanje niza nashangamu okuteganisubwa kwinji na mnonga kugira ngo ekabere new curriculum. So everything was new, ukabota kumanya what is needed na baticha bonka bakaba batarushuwa akuba bakaba bafuna updates insya buri izoba baba kugambira eki biza bahindura ngo hati neki so na inebe gumana ebihindura etyo ati oronde cyo kushoma cyubara ombugufu. So revision yanje ikaba somehow disturbed for that reason. I know. Yeah. So konka ichina akozere nkashaba Ruhanga ntorahanga no manya kano manya kindu kwetaga kano manya how I have worked for you nkukorire. So for now nishabobe ni wizo kanzumura nasimba amazu nashaba Ruhanga na muhereza yemishomo yanje yona nyine omushorongo gwabegumkwasa guri omba Filipo ishura yakana omushorongo gwi 13 but I can do all things through Christ who strengthens me. So kinabire ngogwa mwana wanje rushaba Dennis nturangana wanu gwo mushorongo gwe ejo vase ejo niyabe nkwasa manyambu omwizina rya Ruhanga nimbasa kukora byona omwizina rya Yesu yaba nkwasize nimbasa kubikora byona. So that verse ikankwasa yanyebembera na manyangu Ruhanga yabanyine niza kusingura ebijozo byanje munonga. So nuko nakozere ntyo senior 3 yanje school fees eriko kwata kunkabo kujya mami daddy akabakozere friends kana mami yabagumiza mwabo ba friends yaguma abanywanire baguma mbatwateraho mukagweje yagirekaho baguma mbatwateraho na ba brother banje bayembashoma nabo baguma bafuna abo ba family friends abayembatwateraho nabo baguma babakwasa aho ndi senior 3 ndi senior umbana senior 2 ndwe sister wanje ogu Mr. Julius so yabe nakwateraho bwamara ubwo sister wanje bamwitaka nkwasa Joseline for now kiyamazire senior 4 ya branching awe yazo mu nursing and midwifery. Yeah, he's doing it at Mayanja Memorial. Mukana wai no kumukwateraho Mr. Kazola James. So nuko yamazira atyo then nanye ntaho senior 3 kandi nabo nkanye ne brother wanje ndiza ari senior 4. So tukashaba Ruhanga mama akaba bumurema munonga kushashura school fees. Kakuri yo struggle. It was a big struggle on her side. Konkake kwa Ruhanga nitutaguma nsaba Ruhanga tutakamushazo musomo yitu. Twateka mamani minji. So twatembere senior 4 na sima Ruhanga wankwasa. Aho senior 4 na we school fees it was like the past na we na go family friends we batukwatelaho with Mr. Julius kutemeraho kujambu you pay a half like that. So
nkwe nashomere nkwe natahire ntyo senior 4 candidate class ya natahire mu candidate class nkagira okutina kwingi cause bamanya ngo byetengo bingi byo kozesa ni bingi your school fees no struggling indeed. Yeah, it was a big struggle nkajira timanya mbwena hati so kina shiro senior 4 nkajira mbu for now kasimba mazuna gambira ruhanga you know how I have worked for you ono manyo kunkuhereze mweno bene wizo kansasura kandi namulaganisaniza gumuza muni muhereza namujya ntwara nkwaso mbigezo byanje ibi niza gumuza muni kuhereza kandi niza kusima through offerings and prayer. So ichina kozere we had a group tukakora groups za revision twagira mbu reka to organizing in revision tugaruke to organizing in dedication. So my friends Ariareba Brian Shimimana Dan abinabire ninkora nabo revisions twajambu reka tutakashwaza abazire bitu kandi ingasho tukashwaza abasomesa bitu. So we made our own schedule twakora timetable yitu eitwe bashatu in revision. So we made sure that time yitu asisa ihangwe maybe wasanga ngwa kwa totoro akubantu twabetishira yo kutegana samunonga washanga ngwa kwa totoro maybe atichwabiro echuabiro korangwe obobwiro bwashisho bwagozegere wa making sure ngwa covering wamara kusimuka. So if you had prepared kushoma after prep because they gave us an extension of 1 hour then you got sleep you wake come dome ugarko yahayo other 2 hours maybe or 3 orebuka ngu eshahe maybe izo akwasa kuba washisho mu ihangu was covering yeah kandi mu ihangu waba waboshomere for now you rest then omukiyabira shoma maybe from shaha itano twargume extension ya 1 hour je batuhereza after prep omuyashoma kurga shaitano kwisyanka shaha nkamushanju then ati ayimisi abandi gambira aizana kwataho osimchoze kushoma je namuza kushoma wabyamo then wabyamo so echo ncho cyatujyambere munonga gukora revision groups wenu mukamwerwana tukatwerwana hunkitwe yeah okay abandi kuba turebere like that or nabo bandi bakabine groups zabo atoshanga nawe yakujyambo obona benishoma Brian wero bonanye ndi musekendre nimbwijukara amazina gbaye bataminga kwenda kurukoze zako nka bagamanya gbaye bacira kweta abantu nkabo bari kwimukabo nka barakamanya bashatu banakonka mukamwe nebigenderwa kandi mukabikaho. Yeah, but for the good chance class it was yone kabe serious ukota kashanga ngumba kutuma such names abuwa tukaba to review tukatujya abantu bache kandi to cooperative. Okay, yeah, so we built that spirit in the students woguman maybe nkabrana jareba yaba nuwe yatana kashaitano yanyumusya then ukushanga yabarihira inotoro atunyo nim kind fresh njana nimba kwata hobona from this dome to the other dome bona babanze ngunyumusya akubo mu koshango omoya odiya yiza kujanga for nawe takanyumusya ndagozegera oshanga yabashomero mu ihangu. So we cooperated in that way kan nechindi twayebwa rahanga umushoma kwitu twagumansha barahanga ufolas kigaragara ntubantu siba burakashatu ntubatuinaho kusiba as students. So we could involve in such tugumantu tubyejumberamo siba nshabarahanga kutukwasa. Okay, yeah, rahanga yababasa rahanga yatubasa. Brian tichimwina hakanti chiriyo ntwongera ganira nawe mojogu akakora jimnonga aribe byaragira umukebera bwa senior ya kana ebiro kumanya kabe ya Uganda Certificate of Education ebigeze ebyo mwaka gw'2024 kigaragara vocational senior secondary school na rumwa amashomero agagumize mugaru gukora jyo muyangeri ya Uganda kandi rukucharenginga amashomero menji munonga isingiro ko yobaka kwatara cyumwaka ati tinko bakora katari nari
akaruru abana abantu nimbambanya abo kubantwere nabo and not only that omuyanga ariyo nabakakwata umwanya murungi munonga teacher naje kuba nabitugambira konke kindu kumanya kigaragara bakakoraje munonga umwejo gunagambira bimwe ebyaretene bakoraje abatu bari kwiba bigezo kureka okutaho mutomo kurikiza bashomesa kandi no kutina rahanga ekintu ekyo nakibembeza kandi akujangwe ibyo nabakabikaho abo kutina rahanga ntuzo muka break kache tuza kuba tugaruka nawe umpati yitu ya muheru nyona Brian kandi kwarahize kugenda tuje kuba twakira head teacher w'ishomereri ya Kigaragara Vocational Senior Secondary School program age area YouTube noje kuba nutunga comments ntuje kuba tuzushoma messages ntuje kuba tuzushoma eza Facebook eza WhatsApp na namasumu ntuje kuba tugakira mbwe ntaro cyosheme kuba nogero tobunda banta batabamfaho ntuje kuba twakira kandi wonohereza comment yawe no responding abjuruzi wowe shemwe Brian Otargao. Revival TV amagaru wijwire Kwanjura bakugom byo kubazira aba Dennis DO Expert Tailors abakugom kubazira suti ezaburu muringo ezabasheja nangwa neza bojo uyu mukoro ningano zinduka ijaba kupangisa suti ziri hamutindo eza checked ninga plain akabei karunji mununga kandi niwe wabanoenda kugura nibakora hoje mununga akabei karunji bina introduction suits African wear suits enkoba emparezo murembe eza gento na jean bino busatu burunji nabwa t-shirt burunjo gwo kuzwara okasha kuwaruga Amerika bine neckties nebindi birunji munonga mbweni bashanje mu rurembo rwambarira ahal high street warga kizimbe cya Grand West Arcade ekikubo cyo kubanza ecyambarira bookshop room number ya 5 waza kwikaze bra crossing hihi na Besania Sako okumenya bikukiraho Terra Director Expert Tailors Dennis Orisabo wishemwe hano tumushanju 5 mukaga ashatu nemwe 98 50 na reno tumushanju 8 3 93 anana mukaga ashatu nina moto yabo I can do all things through Christ who strengthens me. Okurgomba Filipe shura yakana umushororo 13. Ababanira CCTV cameras abari kushango mu rurembo rwambarira bagarikana insurance ababanira ubwa hati bine card cameras ezikora kirone ihangwe kandi zikureba uburingo bwa meters 20 nankaga alarm cameras smart hybrid 5 megapixels cameras PTZ cameras bine DVR na NVR eza 2 megapixels na 5 megapixels hard disks bine na za cameras zindi ziri kuzabikondo bya sora nebyo amashanyarazi kandi cyo mutano kamera zikuzabikondo zibazi tureho wifi na internet bagigita simu yawe yo mu ngaro kandi ubwo rikosa memory card bine byo mebikubara senti hariyo wa bank sako nangwa no mu bukwate motoka yawe wete tracking devices nibaburiyo bashanja office zabe nkuru ezikushango mu rembo rwambarira wabanotaho mu gate ya bus park ninga hitaji ya Bersia umuchombe ku cyaro kwa Gosenega na Amazon building opposite Stanbic Bank ninga shotere no tumushanju mukaga 98 nari no tumushanju 52 98 ejo nisaba banira urinde byawe nabawe. Revival TV amagaru wijwire. Zechero program n'urugendo rw'amagara buri Sunday program eje nubo kubana ugitungo kurgar sha 2 mpaka shaha ina zechero program eje ne hurukizwa abantu benji munonga kandi ukurwa mushonda zona ezense gishana yes abo kuba feedback antugitunga kurga heru tugitunga kurga kuno ya umuyanga retori ya Uganda tubasima ukutamubwire bwanyu ukutamudata yanyu kandi okurikiza program eje nakurabira radio kurabira YouTube okurabira Naha TV inchoreka amanaga program age kandi ntuje kubanshoma comments abo kuba
ni nyingi munonga tuja kuba tushomaho meisho ekintu kitworeka ngo hariho abantu abaturikize kandi abatamu obwire bwabo okutunga program egi. Comment season tubahamza ntuza kuba tushoma messages tuja kuba tushoma n'amasumo tuja kuba tugakira. Nchina Brian turiyo tuganira omojo nashorunze je bintu nabishoboraje. Nomanya ko kwikiriza Yesu Kristo kuba mushano w'amagara gawe myaka mito nakwereza obwengi ushobora bintu nk'umuntu mukuru kandi ubukiri yo mwana ahabo ko bayino kwa kutombuteka kwa kuterezo kwa kutomuhanda. Brian ariyo na tugambira aha binte byarabiremo ubwo no mwana owabiri mfuza kibina cya mukaga ishaka genda obaye batereho amesho ombientasia omukubaho kwabo omukuriya omukunywa omukujwara omukushoma yarwo magaragenseje abana bakaba bari benje munonga ngo kuyana tugambira konka ahabwe makago eyishebo yabatsigirewe cyo nacyo n'ikintu cyukuru abana baturikize n'abakutureba mu kimanye kandi n'abazeri nabo mutungire kutwurira mukagwa hera abo kuba kunogera ngo Brian ishe taratsigirewe mukago abana abo bundi bakaba batakwije kubasa kushoma buri omwe yargayo yanatugambira munyanya nabandi nawe ukwashomere hedite cyo kwa mukwaterero nabandi abana bari yombashoma ahabwe mukagwejo turiyo twongera okureba Brian yija yaheza techakana yatugambira ngo yari natushobora utanza kuzo break kibina cyawe cyakana Brian so bari munongo mutebekanisa wa program so intyo ntaho musiniya yakana yes musiniya yakana nkafuna challenges nyingi in terms of school fees konka like I had said abwo abanywana bamze yabyabirane nabasa kugira bamuntyo so wakora tamu yo kubanza tamu ya kabiri nakora tamu yo kubanza na tamu yo kubanza yekagenda muje tera kuteganisa nanteganisa kuba twantu rugo mu long holiday so they had collected some kind of money na tahajo musiniya 4 tamu 1 na jumaraje then tyo nazo musiniya omutamu 2 so kini chiro mutamu 2 intamu to bwire bwinji nihoshemerire kwikira senior 4 omutamu to niboshemerire concentratinga yadena no mutamu 1 nobo ine kushoma ukola good foundation konkana omutamu to bwire bwinji niboshemerire concentratinga munonga bitabo byawe ukehuza byone byensi ukareba kinteki kimwe cyonka okushoma kwawe watire munarahanga akwebembire kandi ikintu cyurunja yishomero rya kigaragara bakurembeze kintu rahanga if you put God first ukateka ho discipline then ukateka academics zawe you can never fail to pass so nko nakozere ntyo ahabwa principles za headmaster witezi yatireho twaye kwa sarhanga twaba disciplined then twa concentrating academics zetu ekintu kitwasingireyo kwehuza ekikutegana sabana bingi especially in mixed schools their relationships zikuletera waza stray so tukehuza ebintu byensi twarebe ekintu kimwe ruhanga na nemishomo yetu so like I had said twakora group C twa concentrating abito byitu twayimusya za extension zechuro twayiharagwezegera though kuba kutahamu akubo toroto kat controllinga omberwara to kuba tuyino kuba kubasa kuchikora so twarebuka ngo twa wasting time yitu so ahwaho mnyano wanje mwiza yargayo ko kigaragara yagenda yishomera rindi dani niza naguma na Brian kunkana kwa other friends ababeba na from lower classes like in senior 3 akuba na wo they were revising for their promotion examinations so nabo twakora revision groups zechiro mu weekend kigaragara we make serious revision tare byo kuzana so twa concentrating asitya bitabo byitu hati tuyire bigezo
icyo twakozere ubwire bwinshi tukuza towards exams we pray to God tugira atakareta ko ikintu cyone cyakubasa kutatana sabyezo byito so tuguma order atakazaho any problem that will interfere because we have had other students usanga capacity pia yabo la for registration like for last we registered in term 2 abandi bazumva takuyambaza strikes maybe bazum strikes abana like those students from our classes bumba batakuru ho kugira ngo uri nuza gukora ibyezo byawe babasa kola za strikes such kind so twashabarahanga turabyo mu term 2 kandi twazo mu term 3 so kutwicira mu term 3 of course no bano kola summaries yakirize yo kutuyamba headmaster wetu akaba turetera aba facilitators batisha bitu bakaba batudoja mbaba full time so nimba sima mnonga batisha bitu na nayo Mr Headmaster wetu abo kutufaho mnonga mazima they care so much so batufaho bakufaho from the beginning aho kwishira mu senior 1 mpaka mazire senior 4 they follow you barebuka ngo raising omwana from the beginning yargamo kintu cyo mugasho akuba abana bona abo kuba barigire kigaragara tina hakuza iba kwasa kumuhima umwanya so Mr Headmaster akozura umuntu gwamana munonga mukama mpero mugisha amen na nabatisha bitu mazima mukama bampero mugisha bakuzura umuntu gwamana kandi bariho bakurukize mazima mbasi mantine bukoma nabwaricoro yes na nabana nabo bakozura umurimo abo kuba nko kwana ugamba abana nabo baenda babaremeso kushoma abagenzi banyu bamukushoma nabo abana nabo baenda bakuteganisa bakora za strikes ezo nebindi ibiruko beha muramwa gwanyu negenderwa cyane so ntubasima nabeji nabo kurekeza abashomesa bari kubamba bahaburana babegize so nabo nimbasima beji because they gave us a conducive environment for our revision twashoma kandi twahikombwire bwa UNEB yetu UNEB yija wagishitamira n'abagenzi bawe twagishitamira n'abagenzi banje twagikora twashabarahanga kwa twasombigezo byitebyo twarebuka mbu in those days tukora UNEB yetu twa misbehavinga akubobwira bwinyo nushanga mwana nagira na registeringire atokene nimba ni nyenda ki konka habwa discipline yito tukubastandikine nayo obwira bwinyo to ibintu nkebyo to kabishanga yo kigaragara so twashabarahanga yatwasa twakora ibyezo byitu twabimara cyo twata ebu wabeno expecting akora mbigezo kano expecting bintu kintu bibwashangiremo nararaho papers zo kugira uteze kangumira tishye nabene expecting actually I had fear nkabani ntina munonge byezo nyonka bambitinere especially for the first days in kabantinere nkabani fever kari akakakaramo isika tukabanzo paper ya mathematics so yampa some kind of confidence kugira ngo najumara but in doing it they were very hard for sure tinka kujya bikaba byorobi bikaba bigumere. Talk about geography I never expected a B in geography so ikangumira mnonga nkanisima hanga owankwase akuba nkayembeza kiriya I can do all things through Christ who strengthens me. Kinarebere bigezo byanje byashora nyine B ya geography nyine B ya physics which were very hard nyine B ya CRE nyine A ya history nkahura na shemero mnonga nasima hanga na manyangu okora hanga tarumukuferu nakachekwa results no wabanze kuzagambira ngo uzashora so results bakabanza badugiranza kushora rakatano so rakatano bamara bajang no it is Tuesday so I had a friend there in the village and results nshore rizoba nkabandi niza gukora so kinishuro muto cyane shanga mami namugambira twasindika ntuzakizere kinatahire ntyo na marketereza nazo shenge naje kizakirenga shamushanju aho muyihangwe bagera for now zine kuba zashuhira kabani ngamba n'abanywani banje banyangu uzashora so kinarisinjire results zanje
I never expected 4 A's kaura nasima Ruhanga munonga kinazirebere nti nasimba amaju nasima Ruhanga yanyamba ombigezo byanje ebyo nasima Ruhanga owamperezo max icyo kubanza kwijoshikire cya kabiri kwija arahebe rukuburirayo bakabukwatirayo nke byawo bikija kandi uje kozireki kasima Ruhanga agwo kumpezo max agwo kunkwase ibigezo byanje bikashara bikarga muje akwe byanje tubarabukwasira abaye nebu mazima nkamusima munonga so ibigezo byanje niko byashire bityo ngaza kweshanga nyine A ina na B mukago tirimuna ne ya project work yeah wow ebintu Brian ariyo nabishobora ati akakanya kutwaza mwaka kere zakuvuze ikibuzo kora bene ansoje impereze kora butajine tukingure two results ezo watungire maxezo no kuwa performance ruka waza comparing zona ziri zuwa beno kola asenia wa uko byarigiremo nuko kwa beno bi expecting nari tuko byarigiremo kugambira amazima tuko nabene expecting because I was surprised kushanga nyine 4 A's kabani manya kabani mani nza ndakwereje nkabatyo so kinarebere max ezo naura nasima Ruhanga okora joko ariho ibintu byakoresere nojya ngo ninkabintu cyo wakutukora samari nkabishate byakurete no koraje ngo kwakozere so ebintu ebyandetire nakoraje ibigezo byanje icyo kubanza no kushaba Ruhanga okay you can combine them prayer and fasting okay kwasa Ruhanga namushaba nagaruka nasiba icya kabiri no cooperation with my friends and the whole class yeah cooperation with my fellows in yasinjire yo kutuyamba umukushoma icya kandi twamaze cooperating we became disciplined so with discipline you have many opportunities wale wayo kwataje ukagira imico mirungi you are loved by many kandi ubone opportunities nyingi and even you are blessed okay so the next end it is the third one okwehala relationships boy girl relationships such kind coupling in schools are quite very common omwame no mucyara so ekintu echo nchiteganisa abantu bingi kandi nchife yamaramu others make it easy they mbagirangu bari akabemba bikora kabashire it was their luck no shangahi necho bakorire Ruhanga cyo ba blessing biremo iwo korire cyo Ruhanga kana gutoshimwe kubanotoreza abandi cyo bakoze etoyishemye kubanotoreza abandi cyo bakoze so live out relationships iwe yemanye kiwo koli yemanyiwe na Ruhanga iwe no yitwazo tomisho ga Ruhanga how have you planned for your future maybe iwe no iteka otagamba God do this for me because I've also done this for you at the point because waba no shaba na wene kwa yo reason Ruhanga kuja Ruhanga nkorecha kuba nanye korerecha so that's how I stood to make it in my examinations yeah kwa bori mu orevu no hikano musenia 4 ukano joto mukama yangu atsa nakora jenshebe kuba nitwara combination age kwa ashire results za kuzizire combination yaberiye cyoroto cyawo kagitwara kandi kwa kubutaragitwirire ikije enshonge kaberiye so niwe from my primary ngabantura ninyegomba kuba doctor so kinishiro mu secondary niza namanye bya combinations my dream combination was BCM stroke ICT and then GP niyo twire combination ejo niyo twire wow akubambire nyine B ya biology nyine A ya chemistry nyine B ya math so niyo twire combination yanje nabintwire ninyetengo magara ganje kandi cyo nitsimara Ruhanga munonga okay ko kuheza mukama yakwatso kaheza senior 6 kaza university okashoma onda kushoma ubushawutwo abwe cyo mukozi zona no teka ngo je niyo kose sheme kwa no utwara so kinagize dream ejo yo gukora combination yanje BCM
after namara kwetegereza bya courses najya mukama yankwatize niza gukora medicine and surgery kandi nakora medicine and surgery I wish I can be a cardiologist umushaho w'emitima yeah so that's my dream kandi chundo kushabara hanga the reason is because wirowe abantu bingi waza kureba percentage njyo mu Uganda even in the whole world abinja abantu but really pressure and maybe pressure is associated with the indwara z'emitima yeah that kind waza yo confidence no kwaraje yeah first of all I can save people and second I can make money yeah abokuba nkomusayansa nkomushaho merumonero kandi sentence bazoro yeah then kandi wa saving amagara gabantu yeah kandi n'ikindi I dream like maybe I can find something that can stop pressure maybe through research and that kind yes nibasa kuronde chinde cyakwasa kubanchitambira pressure kandi abo nabo basayansa bitorkwenda bakujumbura yeah even abukuba na mami wanje I really pressure but for him tiaman munonga so ni dreaming akujya if I can find something that can treat pressure I can treat my mom and other people like that okay kosi combination wajitwara already wahumurikire so research sanje kizamazire kushora hawe ho bwire buke nagambiraho banywani ba family yitabemba nkwatiraho talk about Baguma Wilson, Magala Julius, Kazola. There is another one called Muzola from Ndinzi. So kina bagambireho basima munonga bwa maximum ngezo nakozere. So the plans zo kuhumurika for my senior 5 zo zikaba zitaruho plans kandi kubwekiro bwire bwo kuhumurika ibiro bikaba biri bishatu then Sunday ejo Mr. Begumya Julius yantera Sunday hwire yatera mama yamugambira ngumpu muri chefo senior 5 so from the friends ababinama nkugambire they sent some money na grow some small requirements zabinzo itagisa na pinga na requirements za yishomero like uniform and all that natandika ishomero utandikira ishomero utashashuire school fees yeah mbene ndyaza abana wow okay ekero kumenisa ngo headmaster omwami Julius ahabo kumanya ko abeno yitwaza no kokozire nibiyo bumwe bukutwere kigaragara utashashuire school fees yeah naza kutugambira kutaramuriti akwerize basare na half basare narunoja kushashura mpora no for me agize amborize plans izinyine for A level I had not talked about it with my mom bendaka chigambira nawe mze tinyine plan yona okay yanjirambu iweisha then tuzakoreba bueno humurikire no expecting acho mu HSC in max mukora byo kutekateka kushoma naho kwere bukora performance no tekateka munija gumeriyeri yuko beno ukora je mu Olevo nari this time uko abana bakanga mbagira combination yo twere event no baso butangwa nari nonda kubukora je munonga no kucira uko beno ukora mu Olevo of course kanga tibukaburamu ushanga abantu bakugenda combination yo twite kwitaga kuzana no itaga kuteka mamane gumere nabantu bacavugicire you make 6.7 nkebyo konkanye we ninkiriza nabanyine ruhanga I can make it because Jeremiah 17:7 Nigeria blessed is the man who trusts in the Lord and whose confidence is in him so I believe that if I'm blessed by the Lord niza kuchikola omuzina lya Yesu buri kimwenci basika ayiranga hari yes no tekateka ngo arho entanso aha mwana o murokori ngo kwajundwe kari aha myaka yawe n'ikibindi cyo watugambira na nogo mwana utakamwikiriza omukoraje no kurugama kabo umuntu wo mugasho entanso eri ya mwana wa bo murokori owikiriza Yesu Kristo kuba mujunu w'amagaraje
na no gutakamwikirize niye hako kutushobora ahabo kubeke nakikuburiza nyenda ngo tuhire ikintu eki umwana uri ahero uriyo natureba umwana uri haturikiza ready uri ya YouTube agireho okwetegereza no kumanya ntani seri ya murokore no utari murokore kukira munonga aha munyeto. Of course hariho difference ya mani aha muntu aha mwana umurokore na mwana atari murokore. Icyo kubanza wabujunure kandi urukwesigara hanga wayehire y'amagara gawe aha ruhanga no boy opportunities nyingi no boy opportunities nyingi kana wanushume ibintu byo nonoreba ibintu byo mbigenda byo misho kana performance yawe tekabura kuba raised konka uwizoreba umwana atajunure arukwe kwata kubi atakwesigara hanga atarayihire y'amagaraje ya ruhanga. Even if also bright otherwise nakora jom class konka ariho byo kuba norebe bye bitatebekene so ntabariho difference ya man konka waba yesigara hanga kabumujuna amagara gawe ibintu byo mbigenda byo misho. Yes, true. Cause abana benji abamazire icyamushanju nanye they dropped out from school. It's just not kujya maybe bakaburanka school fees omwe nabamwe bakabura school fees yes kuko mwe no shanga abandi bakaba bajine but because they are not saved they have not given their life to Christ Jesus bagenda batyo. Akwa ninjuka ariho reverenda yabira arikigaragara kidikonari akabashira kuri ese kigambo if you cannot control your flesh or if you cannot put your life to the Lord then any road is good enough. So abana abatajunure then any road is good enough for them. Yeah. Yes. Turiyo ntongera okura ebigambo byoweshemwe Brian no mujoro kutangaza kintu kumbuza mperaho answer taro byokuza kugira amanyango ntuza kwetorora konka nyenda kumanyisa ngo no murebereza abo bureberezo bwankore ariho kandi aturikize ariyo natureba tumusima munonga tataitu muranga the right reverend associate professor Fred Sheldon Mwesogwa dina wa province of the Church of Uganda ariho obutumwa bwe kandi ya buta omurujungu twakubutombora nyankore nagira ati nsimera hanga nahabwa amagara geshe Brian kandi n'umurimo oguyakoze rumugenzi your dad habwa okoreka no kuhabura okutwara umukanisa abo murimo ogo na n'umushomesa wawe wano teacher Wilba abo murimo muhango oguyakozere okugumiza mu kandi akatandikira musingi ogo muzere wawe yaba kutandikiseho kandi nagira ngo ibintu byumwe ebyareteire n'orugamu kandi obumuntu omugasho ebigambo birungi kurwo murebereza abo bureberezo bwankore tumusima munonga abo kuratara program eji kandi yanahura obujuruzi bwawe Brian. Yes Brian. Yes. Twine obudakika buke tukakira head teacher. Message yawe nkomweji ohumurikiro giro mu A level abo kuba abandi bakuza kugenda tomorrow arona ngo nabandi bamba batakagizire matsuko go kutunga school fees nabona ndakuzayo nkaho giri konko bundi kikabasikire na nakongera kutera umuranga abantu bariyo kwa hero kwatara habana nkabo nkaiwe Brian nabandi abaferirwa bazire babo abina bazire babo batarkwe basa konka abana be nobwenge kandi abarkwenda kushoma nsimu murebereza abo kuba aine okurabira umukunda kuko kushomesa Bishop scholarship eyo sirene kurumura mu muhango munonga okwatara abana arengo zone primary senior university abana benji babashomese kurabira mu office y'umurebereza abo bureberezo bwankore nabandi akiriyo nangira kubakwatara konka ariyo nabandi abanyambabaza abantu abene sente barukwebasa konka umwe arokutunga sente ukangonka kashanga umutuma go kuhereza tagwi n'umuntu nkogo mbwe n'umuranga gwa abantu nkabo umuranga gwa wabana abariyo mwishomero maranga gwa hari abariyo baza kuhumurka maranga gwa gwabo abahumurikiro rodo muri voze zindi ngubagura umukuru munonga Brian orukoreba mu kamera. So we bari mutebekanso wa program eshinko habara abana bariyo kwa hero
maybe they have lost hope mbabasa kuba batarahumurike ninga se bahumurikire mbabasa batekateka mbabasa butagumizamu na n'emishomo yabo. One, ekinkubahabura teka omutima amushomo yawe habwokuba wamara kusucceedinga buri omu wena nakureba wamara kukora byombigezo byawe every eye is on you. Then ekyakabiri, before you succeed, even before wamara kuteka omutima amushomo yawe otaka succeedingire yihereza ya Ruhanga. Wayihereza ya Ruhanga buri kimwe cyona nkibasika. Ekintu ekikuretera omu obundi wayihereza ya Ruhanga ukajya why is God abwencho Ruhanga atakore byanje at the times nabariho enshonga why. So oyeshujemo omutima gwawe rebe aho sisira Ruhanga, ask for forgiveness from God. God is ready to forgive you because he sent his son to die for us on the cross. So yihereza ya Ruhanga umusaba kusasurwa oyeshujemo omutima gwawe ukoncentrating abitabo byawe, then become disciplined. Yetwaze jo mantu. If you are to greet an old person, greet him with respect. Ugamba nawe if you are to waba no gamba nawe gamba nawe jo kumuhereza kitinisa hereza kitinisa abasomesa bawe kora terebiragiro byishomero nuzo kureba amazima wa succeeding omusomo yawe kine kirabase gukora emisara hanga yaba queen. Okay. Ari kitari kwebo magara gawe standike nekibi ecyakubera ukajute kandi cyangenda kutwara magara ganje nari kikankora ku munonga n'ikintu cyecho kandi kikabaho bwiriki. So if I can remember well nabanyize kirege tukaba tumazere ecyamushanjo so kutwacha mazere twata hayishomero then umwabazo tukurya sapa ariho mwana akaba so much excited. Then he was breaking plates kiyamaze kurya akaba na breaking up plates, then kiyanshabire yanje naje umwima for my was taking it back a chiyungu ngaba ndiyo ninjigara. So akanjuma akajambu bakarebe nico sho ya ferire. So ecyo kintu kikanduma munonga. I've tried to forget it konka last time before our results before they were released ninzuka nkagamba nogo mwana kuyatumara P7 kabanta kagambaga nawe so nkagamba nawe namja hine kibanyirize konka ubunafana kagishagamba niwe nakusasira. Yeah. Amina. Ebare kumusasira abo kuba kirungi ku mutrero rubanja no musasira nawe n'umuntu kandi umuntu nashobi. So icyo nicyo cyakozire ku munonga akakwizitsa buriyo bw'ikibina cyawe cyamukagoba kuritera amakuru ago kufa kwashu was too bad ekonka no musasira. Ekirungi ekibeireho ekirabeireho konka kitarukuye babo burungi bwacyo either bakakigambira narikika kikakubaho nk'omuntu rukuciribira. So icyo kubanza nicyo kirigire kubaho bwa hati namara kufuna results zanje nkaba so much excited nahura nashimira umutima gwanje nasima Ruhanga bwa results zanje zinafunire. Okay. So it's a good thing that has ever happened on me. Icyo nasimira Ruhanga. Then ekinkusimira Ruhanga kandi ekindi gumana insimira Ruhanga no kujyamba akirinzire mama wanje. Kandi no kujya mama wanje natukunda munonga twena abana natukunda munonga kandi natufaho munonga. He cares so much. Nimsima mukama murinde ayongere kumuhereza amagara so that he can see our fruits na wabase kurya birungi byitu abo kutufera abo kutufaye. Yes. Kutufaho munonga. Yebare no kutekateka kintu ekyo nikikuru munonga. Muzere wabo kuba umukazi ogwa Rwandi kandi umusima munonga n'umukazi wo kutangaza abajyamba mwetoha Kemirembe Nora. Aha rohona ko yakubaturikize nariko ya kwakugira wa mugambira amutsimire abo kuba namukundira ikintu cyo kumarira mata wato musheje akagenda kare konka yafaye munonga kubashomesa
no kubarwana uko kubanywana rere mukagweje no kureka we yiba mukagweje yabatsigiriwe n'icukuru munonga kandi no mureberezi nicyo cyanagamba umutwe yakubariyo turi kuhendera nagira ati nyo Brian yangwataho obwezi ko yakubaye n'ubwezi n'ubwakira umukwatiraho oreugira mu A level no enda sente abo kubishomera nariyo ndenda no rine mushoro ndenda kushashora bashomesa n'amashanyarazi n'ibindi babaso butagumusiriza mwene ko yakubariyo munyambabazuko umuranga gwa mukuru turiyo ntendera so bari mutibekanso wa program hariyo umuntu wena yahora ubuzuruzi bwanje bukamukwataho because for now mpumurekere for my A level senior 5 I haven't paid any school fees, just things or requirements inche kandi accommodation nayo yintwire nayo nenda requirements zindi tahiro mu ishomero yeah abashomeza bariyo mbashomesa notekwa kuri ya lunch na supper na breakfast kandi ibyo byona ndiyenda sente yes so ready receiving ubuyambe bwona umnyambabazi wena mazima mukama muherezo mugisha if he yaba nahura na willing kumpwera amen abantu bashatu abo kwenda kuramutse tukahendera so nimbanza no kuramutsa mama wanje nabasa kubaruha kurikiza radio nimuramusya munonga then nindamusyana Mr. Charo ni kihe charo Kashara village Kashara ward Bugango town council nindamusya Mr. Baguma Wilson nindamusya abeji na staff ya Kigaragara vocational secondary school nindamusya munywani wanje aryaleba Brian nindamusya banyanyazi na barumuna banje our first born Lauben akandwanaho sister wanje Jocelyn Brenda my bro Alon Blessing Lillian Ruth Amon those ones. Okay yeah. Thank you so much Kangume Brian twashemera kutayisa kandi bari kubumusheja kandi uri kushobora twendeze birungi byo kayongera kwesigo waheguru naza kubaso wakwihira mu primary na secondary level naza kujikumarisa kandi noza na university noshoma n'ubushaho nutandaka kuragurira abanyayiganda utsimira umuzere wawe abo murimo gwakozire utsimira abozerwa nabo abashomesa bakigaragara o vocational senior secondary school abo murimo gubakozire abeje bona ntabasimira oranga kandi nababaturikize nkabeji mugire binje mwayigara Brian abo kuba abiri cyo kureberaho tujagaruka kutaya isaha mukama yasimire wachikwate cyo Brian nachikwata kandi ikindi tujagaruka kutaya isaha na mukama yako basisi ukozere 20 points amen nazaho zikora turagana soro kureba mu kamera abugwa head teacher kurira abashomeza bakurire abazere bakurire na bishop akurikiza so echo kubanza through Philippians chapter 1 verse 6 and so I'm sure that he who started a good work in you will end it at the day of Christ Jesus. Then HRKVD through Philippians 4:13 I can do all things through Christ who strengthens me. Nizagaruka nkozuma. Amina. Tukadeze birungi byo. Yebare mnonga Brian noto atwine om studios omusheja n'umushejo gunashobora je bintu. Mbwenu tugaruka na head teacher omamijeri yasubigumya nza kuganira nawe dakika 10-15 ntwakira amasomo na messages ntuje kumbuza kigaragara ibazi zeta shomerwe ku mucyaro omucucu koranzi tuba kujimanya konka wahikayo noreba ibintu barukorane byo kutangaza ntuje kuba tuganira nawe kandi n'amasomo tugakira utargaho. Revival TV amagaro mbwijwire.
ababanira CCTV cameras abari kushanga mu rurembo rwambarira bagarika n'insurance ababanira ubwa hati bine card cameras ezikora ikiro n'ihangwe kandi zikureba uburingo bwa meters 20 nankaga alarm cameras smart hybrid 5 megapixels cameras PTZ cameras bine DVR na NVR eza 2 megapixels na 5 megapixels hard disks bine na za cameras zindi ziri kuzabikondo bya sora n'eby'amashanyarazi kandi cyo mutano kamera zikuzabikondo ziba zigitsuriweho wifi na internet bagigita simu yawe yo mu ngaro kandi ubwo rikosa memory card bine byome bikubara senti hariyo wa bank sako nangwa no mu bukwate motoka yawe wete tracking devices nibaburiyo bashanja office zabe nkuru ezikushanga mu rembo rwambarira wabanotaho mu gate ya bus park ninga hitaji rya Bersia umucombe ku cyaro kwa Gosenega na Amazon building opposite Stanbic Bank ninga shotere no tumushanju mukaga 88 nari no tumushanju 52 88 ejo nisaba banira urinde byawe nabawe Utafirwa Revival TV. The news on Revival TV. I am Abasa Anointed and here are the headlines. Welcome to Little Lights, where learning about God is as fun as exciting. And Jesus concluded, listen then if you have ears. Genesis chapter 1 verse 1. It says, in the beginning God created heaven and earth. Little Lights, neretere kigambo cya Ruhanga cyabamagaro muri twe. The Gospel according to St. Luke chapter 2 starting from verse 1 up to verse 20. It states, at that time the Emperor Augustus ordered a census to be taken throughout the Roman Empire. Richecom program weji nekitwegese birungi byo bukristayo tuhigwa kugira imico mirungi kandi abana bahwerwa kugira umutima wo gwijiro kunda Ruhanga. If you have to choose a good reputation and great wealth, choose a good reputation. Twegiteho burwa mukagashahibiriza kasheshe aha Revival TV amagarumbu yijwire Nanye anti-guide Utafirwa. Revival TV amagarumbu yijwire. Ahora kumanyira ngo program inamana no comments na messages n'amasumo mbwena arahabanta habenje mnonga kama zishome ukachenta kache tichabo kuba na danjigane na ticho mwezi nizibasa kunyeba konka na riba ticha Dorothy Mpumbya deputy teacher wa Bishop Sigar Zumurshiri haruhaturikize kandi yanasima Brian abwe bigambo birungi no kumanya ikigambo cya Ruhanga ebari mnonga umushomesa Dorothy